uReloaded usuku lakhe lwesibili esejele. Osisi bakaZulu babhizi-ke bazama ukuthi uReloaded udadewabo angabolele ejele. Bakhe iplani lokuthi bantshontshe ubufakazi ukuze mangabe kuyiwe enkantolo icala lichithwe kuthiwa ubufakazi abukho. Into abaphezulu kwayo-ke babhizi basesha lo muntu okuwuyena ubufakazi obuvalelwe uyena. Lo muntu-ke loyo uMqwayizi, eXhosa guy. uChuma-ke uyena one-fingerprint lokuvula iroom lobufakazi. Kunamakhamera everywhere nayo yonke into. Kodwa-ke basesha ukuthi bathole into abanga-blackmaila ngayo uChuma ukuze akwazi ukuthi ashintshe lo bufakazi, a-replace ama-drugs, awa-replace nge-icing sugar ukuze mangabe uReloaded efika enkantolo athi yena bekayithengele i-icing sugar for igigi elilandelayo lamakhekhe. Ngicela ukunitshela-ke basabhizi bayasearcha kanjalo avelana akhulume kuThofolax athi engathi khona engikutholayo. Khona engikutholayo la. Umngane omkhulu osebenza naye uMqwayizi khona ilanga la unkosikazi wakhe on social media, ema-police station, everywhere bekakhuluma athi ucela ukusizwa athole indoda yakhe. And by that time uChuma bekavela ko-social media etrenda ehleze edakiwe njalo. Which means ukhona umkhubo khona. uChuma kungenzeka ukuthi uyena owabulala umngane wakhe awesebenza naye. Shukuthi bekadliwa i-guilty yani because uChuma kuyaziwa ukuthi indoda e-straight, e-strict, ayihambi indaba zokuhamba iphuza ey'ndaweni. Ake usisi omdala uJackie M akhulumeke athi lalelani lana-ke bosisi bami, ngineplan. Ngicabanga ukuthi uMtsetserebhana njengoba sesilitholile iqiniso akathathe ibhokisi lomngcwabo alidilive laphayana emzini kaChuma phakathi endlini abhale imessage yokuthi akahambe ayoshintsha u-icing sugar awushintshe ngama-drugs. Otherwise iy'ndaba zokuthi wabulala uZondo uzovuka igcwele amaphephandaba wonke. Ngicela ukukutshela ukuthi uChuma emva kokuthi afice kunebhokisi eli-empty linomyalezo phakathi endlini yakhe, wadrive imoto yakhe wahamba ebusuku phakathi kwamabili ehamba eyogubha somewhere. Ngicela ukukutshela-ke lo kwaMtsetserebhana kwamhlala ithonto uChuma, kumlandela kumtracker ngetracker, kuhamba buqamamana-ke naye. uChuma vele yena uyabheka akazi ukuthi uyalandelwa. Wafika-ke kwenye indawo ngokuzwe icabanga ukuthi umuntu mhlawumbe angagqiba khona isidumbu. Wafika uChuma wagubha. Kanti kwaMtsetserebhana nje kuthatha ividiyo, kuthatha yonke into. Wagubha wakhipha into ey'bhokisi, wayifaka emotweni yakhe, bekahamba ngeveni. And that day uChuma wenza sure ukuthi uthatha iveni engasiyona eyakhe, iveni oyibolekile. Wahamba ngeveni, wahamba wayofihla la afihla khona lebhokisi lakhe, wayiwasha iveni, waseyabuyela endlini yakhe ebusuku. Uthe uChuma mangabe ngena endlini yakhe wafica laphayana kuyashisa estofini. Kuphekiwe, kupheka ukudla, kubhala inothi ukuthi hey Chuma ngikuphekela ukudla, ngifuna ukuthi uenjoye kahle imovie mangabe usuyibuka. Uyafica edining room kubekwe ilo upopcorn nama drinks, and then uyafica iTV kunevideo la kushimela shaye nje uplay lapha evidweni kudlala yena egumba laphayana egumba ekhipha ibhokisi. uChuma waba frustrated ukuthi lo muntu lo usedelela ngokuphindaphindiwe. Wathi uthi uChuma wabona imali laphayana etheliwe phansi, lo muntu ubhalile futhi imessage eceleni kwemali ukuthi Chuma ilona holo lakho-ke leli ukuthi uthathe lo icing sugar lesubekele endlini uhambe uyoshintshanisa nalama drugs azofaka uReloaded ejele. uKobus noZuchina emsebenzini angisho sagcina bexabana. uKobus elwa ukuthi uZuchina wamcabuzelani, uZuchina washo ukuthi ama-feelings ndoda. Kanti noKobus ugcine sevumile ukuthi vele Zuchina ama-feelings akho nginawo, ngiyakuthanda futhi hayi kancane, ngikuthanda kakhulu. Ngicela ukukutshela eseqhunywa ngomjolo-ke oyimfihlo phakathi kukaZuchina kanye naye uKobus, because ngokomsebenzi wabo they are not allowed to date. If bayatholakala ukuthi bayadata bazoxoshwa emsebenzini, nama-contract abawasayina bazolahlekelwa impesheni yabo. So nje they were just risking noma impesheni ingeke ilahleke yonke kodwa ingxenye i-most. Ingakho nje kuthiwa they are not allowed to date emsebenzini.
Ngicela ukukutshela kuKobhasi ke bayajola kanjalo ke ahambe ke futhi uZuchane ofisini lakhe. Yabona uZuchane neziketi seyiqalile manje sithanda ukunyuka useshayo osheqo ukuze impress umuntu wakhe. Ubhizi kuyasebenza uZuchane lapha eofisini. Uresearcha indaba yokuthi ubani lo wavakashela uReloaded. uReloaded wathola i-visitor lomuntu ogqoka impahla zokuthandaza. So uZuchane uyasola ukuthi hayi man lo muntu oyothandaza lapha khona into oyitshela uReloaded. Ubani lo muntu? Kumele ngithole more information ngalo muntu. Hayike uZuchane research-ke amtholeke lo mama. Umama ungena simanga nje. Why lo mama lo ahamba yothandaza that day kuphela? Why enkade engaveli mhlambe ejele before ethandaza? Abe nemibuzo eminingi uZuchane. Aze afune ama footage around umuzi walo mama. And kulo muzi walo mama recently kwavela isithombe samTsetserebhana engena emzini walo mama. And then a-check uZuchane ukuthi uyini umama nomTsetserebhana. Kuvela ukuthi umTsetserebhana hayi ubaby daddy walo mama. Ayike afike ke indoda ke kaZuchane lapha yana uKobhasi ofisini laZuchane athi yo ngiyabona ukuthi usudlile wadla lunch ngaphandle kwami ngithi ngizokukhipha nje usisihambe siyodla lunch ukuthi ukurelaxa man akukho kuhle ukuthi intombi enhle kanje idle yodwa lunch. Athi uZuchane hayibo ubani ongathi no bekade ngisnacka nje we can still go out for lunch but ngaphandle ukuthi siye lunchini kunendaba engifuna ukuxoxela yona. Lo mama lo oyothandaza lapha yana oyothandazela uZuchane ngiyamsuspect ukuthi kumele simgumbe lo mama sigubhe more because lo mama lo uyeqala ukuthandaza. Why eqalile ukuthandaza nga that day kuphela? Ngizofuna ukuthi simbize la sizomsesha simbuza imibuzo ukuze sithole ukuthi istory sakhe sithini. Osisi bakaZulu bahleli bayacubungula udaba. Unani uyabatshela ukuthi njengoba lo mfazi umfazi kaMtsetserebhana kade amaphoyisa embizile eyombuza imibuzo eminingi. Uyasuspect ukuthi umuntu ozolandela kuzoba uQueen Age and sonke uQueen Age siyamazi ukuthi akahlakaniphanga. Kuzomela sithole indlela yokuthi sixhumane naye simtshele ngqo into ekuzomela stikhe kuyona izinto ekuzomela ayikhulume. Kuzomela sikhulume naye simtshele ukuthi angatatazeli singaphezulu kwayo yonke into siseplanini lokuthi sintshontshe ubufakazi. Uyabuza ukuthi Ofolax sizokwenza kanjani lokho because sonke siyazi umuzi kwaQueen Age manje ama-hawks awubhekile avula amehla amakhulu because uQueen Age impilo ayiphilayo ayimfanele because unomuzi omuhle une-life enhle kodwa lo muntu umsebenzi wakhe ukuthi abe yibouncer eclubini la Reloaded. For sure banemibuzo basesha uQueen Age labakhona bazofuna ukuthi basebenzise uQueen Age ukuze bafike ku-Reloaded. Ayike akhulumeke uTofolax athi yazi mina ngaba neplan lokuthi singafika kanjani kuQueen Age ngaphandle kokubanjwa ama-hawks. Asitholeni isithuthuthu sokudeliver ukudla esibrandiwe kahle ukuthi sideliver ukudla. Ngiyabona labantu laba bo-Uber Eats nani mase sithatha inumber plate yomunye yabantu be-Uber Eats abadelivela around emzini kaQueen Age siyenze exactly inumber plate. Maseke sitholela udriver wethu ozofika deliver lapha emzini kaQueen Age enze ngathi uphethe ukudla kanti lapha yana kunomyalezo esiubhalile phakathi for Queen Age. Ayike kuvunyelwaneke. UMtsetserebhana ke usezoletha ufakazi kumaZulu Sisters ukuthi sengidilile ke naye uchuma. Kungekudala nje sizothola umyalezo sobona umbike eindabeni ukuthi ufakazi bulahlekile ufakazi abusekho. Ngicela ukunitshela ukuthi mekaqeda nje ukuhamba uMtsetserebhana uyangena uTofolax ku-social media ubheka uchuma ukuthi athina ama-feelings kaChuma. Is he posting something? Kwenzakalani ngoChuma? Mekangena ku-social media ubona uChuma upostile isithombe esebhishi eyidlela usikilidi wakhe and i-caption yalo ntunjana yakhe i-caption yalo yepost yakhe it's like bekasenda i-message to whoever lesitha sakhe kade sizama ukumlwisa. Ubhalile ukuthi mina I do things by the book #bishi.
I do things by the book, #Bishi. Kumcaceleke uThofolax ukuthi uChuma is sending a message yokuthi yena angeke aze ayenze lento le abafuna ukuthi bayenze. Sekune challenge enyeke. AmaZulu sisters sekumele athole ukuthi isidumbu sikaZondi lo uZondo lo owabulawa uChuma sikuphi. So bazama ngayo yonke indlela ukuthi ngalesikhathi uZondo elahlekile unkosikazi wakhe report icase nangalesikhathi uZondo nje unkosikazi wakhe ngena ku social media wayehambe eziphi indlela uChuma. So they did work hard up until baze bathola ukuthi ukuphi. So uChuma uthe mangabe fika nje endlini yakhe ebuye emsebenzini wafica isidumbu sihleli edining room. Kune message, imessage yakhe iplugwe kwi-TV yakhe uChuma. Bambekele ngisho nama popcorn baze bapheka ngisho nokupheka ukudla. Basho ukuthi Chuma kunemali esishiyile lapho. Thatha loyo mali uhambe wenza iplan yokuthi lo icing esishiye lapho uyi-exchange kanjani nama drugs. Usuyobona ukuthandayo ukuthi ama drugs wenze njani. Uyawaflasha ne-toilet or uthola ibhaya thina sihlangene asingene as long as icala la reloaded lizophuma kuthina. Cabangayo ngoba phela i-voice laba yenzile basebenzise certain app ukuthi ba generate a voice le ekhuluma kwi-video. uChuma wadinwa wabona ukuthi limshoneleke la namhlanje. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe buya kophinda ukuhambisa isidumbu kuyofihla isidumbu esegeza wediniwe sho ukuthi yabona ke la angina plan sho ukuthi le ntombazane kuzomela ngiyisize ngwa exchange lama drugs because ngihlulekile I am defeated in my own game. Emzini kaQueen H kufika idelivery yokudla. Mangabe uyavula phakathi incwadi. Phela uQueen H nomndeni wakhe amaZulu sisters bana language yabo kuphela bayicreate bona enga understand umuntu. Ngisho noma ungayigugula angeke uthole ukuthi bakhuluma ngani. So bambhalele lencwadi using that language. Bamnikeza wonke ama instructions nokuthi kuzoba njani, what is their plan, babhizi ngani, bamnikeza yonke information. Wabona uQueen H encibilika esephuma eminyango abhema usikilidi wakhe because endlini bese kuhlangahlangene ebhemela usikilidi endlini esenenkwatala nje engasaphumeli ngisho nokuphumela eminyango. Cabanga ngoba uQueen H ke umuntu wesibindi kodwa nje beka affected ngempela ngento ya reloaded aphinda affect nokuthi akakwazi ukucommunicate nosisi bakhe akazi ukuthi iplan ithini. uKobhasi nomuntu wakhe uZuchina babhizi bayachamanana lapha eofisini akunamuntu obabonayo. Uyamhlebela uKobhasi ukuthi uyabona lento le update othi ufuna unginikeza yona ngecase kunganjani sibukhe ihotela si updateane kahle ebusuku uyabona sothi sibhizi sibe sixoxa le ndaba. Ake uchazekile naye uZuchina usivele nje kuningi engisafuna uku-update ngakho. Kuvelane ukuthi inqui ilift kwehlike umuntu wesifazane umuntu wesifazane okhuleleke womlungu. Ngicela ukukutshela uKobhasi ahage lo mfazi lona amcabuze bahlale phansi kuyacaca how my wife ini ithandani lezi athi unkosikazi ngiyaxolisa umuntu wami ukuthi ngize la emsebenzini wakho ngiyazi ukuthi wathi ngiyeze emsebenzini wakho because awufuna ukuthi abantu bazi ukuthi mina nawe sishadile because if bayazi abantu ngizoba i-victim whenever bafuna ukuthi bakudistract emakhesini wakho bazozothatha mina nezingane. So baby ngiyaxolisa ukuthi nje uyawazi ama hormones omuntu okhulelwe nje bengifuna i-fresh air bengifuna ukukhuluma nawe baby ngiyaxolisa. Hey uKobhasi uyayibona ukuthi indoda ibhizi iqalaza uZuchina la ngakhona ukuthi ufila kanjani ngaso sonke lesimo because uZuchina wazi ukuthi uKobhasi akanamuntu akazi uKobhasi kanti unomfazi okhulelwe nezinye izingane. Cabanga the whole ilontunjana lonke i-hawks lonke akazange la kwenza investigation at that deep about this guy because this guy is always at work. Yabona nje mekakhuluma njengomuntu osingile wakukholelwa lokho. Wayitshela nje emathandweni ake siye ama investigation emathandweni umuntu alandela ama feelings. uZuchina udini uyafe ofisini uyabitoza useboardroom udini uyafe uyabitoza. Akekho umuntu azomtshena yona le ndaba because indaba yabo iyimfihlo ayikho icolleague yazi ukuthi laba boyithuba bayajola. Ngicela ukukutshela kuZuchina abuye ayiconvince athi yazi ukuthini into ezongikhipha kusona le stress let me focus emsebenzini. Hayike mangabe fika ke ofisini lakhe
Uyabuka ke because ushiya abantu outside umuzi kaQueen H, ufuna ukubona usuba umuntu ozocommunicate noQueen H because uQueen H uyabelieve ukuthi bano reloaded kukhulu abalenza together. Ngicela ukutshela ushiya abantu labantu ibona bayamlandela uQueen H wherever she goes. Bayamrecorda everything they record into eyenzakala emzini kaQueen H. Bathatha the nearest footage ebhekene nje nakaQueen H, enye bayi-installile kumalambu akhona lapha estradweni, yabheka ngqo yazuma in emzini kaQueen H. So ke mangabe buka ke uLontunjana uyabuka laphayana kwi-footage anayo uzuChina ubona uQueen H ureceiver iphasela. Okay, angabi nendaba ke nephasela because belifike ngeskuta, iskuta sokudla. Ayike askene i-number plate yale scooter itshengisa ukuthi scooter esivela to the nearest shop. Ayangabi na stress awusho ukuthi uodile nje ukudla, uodile ukudla kuphi. Emva kwaloko into emconfusayo, emva kokuthi uQueen H receive lento yescooter, useyaphuma ubhema osikilidi, uyambona nje usechachambile ukuthi umuntu uqaqekile, umuntu kade evale amakhethini, umbona ukuthi une stress. Ayibuza abe nemibuzo eminingi ulo uzuChina ukuthi yini lento ekadile laphasela leli kade lilaphayana. So uzuChina wanted to know ukuthi what was inside lela phasela leli elilethele uzuChina. Afonele abantu be-delivery asho ukuthi ucela ukukhuluma no-driver banibani, o-driver isithuthuthu esunamba banibani. Ngicela ukubuza ukuthi bu-deliver ini enamba banibani emgaqweni obanibani. Athi lo muntu mina ngizange ngathola i-order lalapho, angizange nje ngidelive, akuzange kwa-order ngalapho namhlanje. Abe curious uzuChina a-orderisha amaphoyisa ngaphandle kwemvume kaKobhasi. Angisho noKobhasi kusane misunderstanding, uKobhasi ubhizi umfazi wakhe. A-orderisha amaphoyisa ukuthi abalande uzuChina for questioning. Alandwe kuzuChina. The time e-orderisha amaphoyisa usalanda uzuChina for questioning, yena uthumela umuntu wakhe ukuthi akabreake in endlini kaQueen H, akabreake in, mase ke ayabheka ukuthi yini lento lekadilivilwe, yini lento edidiliviwe, abheke amakhalibhothi okudla, abheke ukuthi kuyabona sibekunokudla kula makhalibhothi, abheke yonke into, abheke ukuthi yini, ayikhona into eyi-message or iphepha or incwadi or i-burner phone or anything, just search. Hake umuntu ke kazuChina athumela uzuChina umyalezo ukuthi hayi lana kunencwadi estrange engasi nje ngathi iyona lencwadi adidiliviwe. Athi uzuChina lo muntu akathatha ama-pictures alencwadi. uzuChina ke manje ubhizi ke uzama ukufunda lencwadi ekhompyutheni ibhalwe ngelanguage angayi-understand, azama ukutranslator, a-check all the languages ukuthi which language is this one. Athola ukuthi akayitholi ilanguage yaleli bhuku. Uwaridi-ke manje uzuChina usi kahle obani labo bastard, obani labantu engidila nabo, kahle yini le enzekalayo, there is more into this, kwenzakalani. uzuChina ahlanganisa u-1 no-1 ukuthi why uchuma lokuyena ungqoshishilizi ophatha ama-evidence ekuyena ngena nge-fingerprint lakhe kwi-evidence room. Why kade ebhala status ethi mina I do things by the book? Why lonto leyo ayibhale ngesikhathi esiqondene nesikazuChina, esiqondene nesikhathi sika reloaded? Ngicela ukukutshela kuzuChina avelana orderisha, akhipha i-order yokuthi ucela ukuthi kuhanjwe kuyogadwa laphayana i-room lezinto zofakazi, ucela kunyuswe i-security itriplishe, idablishe, kube nje kube safe, igadeke. uKobhasi akazi njalo ngazo zonke le inhlelo lezi noshintsho olenziwe uzuChina nje just like that, enga communicateanga naye, kube kuyena usigqokosi wakhe omphethe. Mucabanga ku-episode elandelayo uReloaded uzophuma yini, uzoyithola yini i-bail yokuthi akwazi ukuyoprepare icala, or i-bail angeke azayithole? Ufakazi buzolahleka or ufakazi ngebulahleke, or uReloaded nje uzobhadlela ejele? U-episode 4 noma u-part 4
uyalandela. Okwamanje sicela ni like, ni share, mase niya commenta, ukukhomenta kumahala. If into uyayithanda, even if you don't have a comment, just say nje I love Buzz say, or I love this episode. Just say something sikubona ukuthi ukhona, so that maybe next time we can do a shout out for you. Ningakhohlwa ukuthi nihambe nesifollowisha on TikTok, Instagram, on Facebook as well as YouTube. Siyanithanda kakhulu.